Hey guys, murakaza neza muri Alan Autos. Umunsi twari tuje kwereka indi modoka iri ku isoko, akaba ari Mercedes-Benz C200 yakozwe mu mwaka wa 2015. Iyi modoka ikaba ifite agaciro ka $40,000 kwifuza kuyigura, ariko ziri negotiable ndetse n'abafite amatsiko yo kumenya ibiyigize, twaba tuguhaye ikaze muri Alan Autos. Alright guys, duhereye ku gice cya moteri. Iyi moteri mubona akaba ari 4 cylinder cyangwa cylindre enye, iri turbo charged, ikaba ari 2 liters cyangwa litiro ebyiri. Tubabwira ko iyi moteri inywa essence ndetse ifite imbaraga zayo zingana n'184 arizo twita ngo ni horsepower cyangwa mu gifaransa chevaux. Tubabwira ko iyi modoka ifite transmission automatique, aho ifite vitesse 7 ndetse ikaba inakururira inyuma, iryo mu cyongereza twita rear wheel drive. Iyi modoka ikaba izana na funguzo ebyiri, tugwana n'imfunguzo ebyiri, aho dufite lock, unlock ndetse na boot button. Ku batazi boot button ni igihe iyo ukanze iyi button, boot imodoka yacu ihita yifungura, cyangwa se iyo udashaka no gukoresha urufunguzo hano ukaba ufite keyless entry, aho ukanda rimwe ikibloka nkuko mubibona. Mu gihe ugiye kwifungura ushyira akaboko kawe hano, imodoka ikaba yafunguka. Murabona ku rugi yuko dufite detailing iri hejuru, dufiteho wood finishing, ubwo ni urubaba barashyizeho, ndetse urabona ko dufite controls z'intebe ahangaha, naho dukontrola ibirahure. Central lock yacu hano murabona ko ari leather, ndetse tukagira n'itara ritumurikira mu gihe tugiye kwinjira mu modoka yacu, ndetse na cup holders. Tugeze mindani murabona yuko iyi ari salon yacu, nayo murabona ko ari leather. Byukuri murabona ko intebe zikiri muri perfect condition, ndetse akaba ari uko nguko intebe zacu z'inyuma zisa. Alright guys, tukigera mu modoka yacu akaba ari uko nguko imeze. Iyi ni interior view yacu. Murabona ko imodoka yacu ifite ibirometero 61,620. Iyo tugiye kwicana ikaba ari push start button, ntabwo urinda gushyiramo urufunguzo bisanzwe, ni buto ukoresha. Duhereye ahangaha murabona dufite aho dukontrolingira ibirahuri byacu byose bikaba ari auto nkuko muri kwibona. Tugabanyijeho urumuri, murabona ko byose ni auto. Hano dufite aho dukontrolingira televiseur zacu, murabona ko iyo ukanze ziri foldinga, cyangwa se ukaba waza foldinga, ndetse ukaba wanahitamo uburyo ushobora kuzikoresha. Tuje ahangaha tukaba dufite aho dukontrolingira intebe zacu, iyi ni position y'intebe aho tuzikontrolingira. Tukaba dufite memory seat, uburyo imodoka imumuriza, uburyo ukunda kwicaramo imyanya itatu. Bivuze ngo ari imyanya itatu, bivuze ngo hari igihe aba ari wowe, iyo uri umuntu ufite famille bakaba nawe wasetingira madamu hawe niyo ufite umwana, cyangwa se mu gihe ufite imodoka yawe abashoferi bayitwara, ukaba wasetinga umwanya wawe indi ukayerekera abashoferi. Tuje ahangaha niho dukontrolingira parking sensors zacu, kuzishyira on cyangwa zikaba off. Hano tukagira heads up display, ku batazi heads up display murebye imbere, iyo ukanze murabona nako kantu kagenda kaza aho ngaho imbere, muri kubona. Bivuze ngo umuvuduko ufite w'imodoka iyo ushize muri drive n'iki ugenda ubireba. Bivuze ngo bituruka muri kano ga projector muri kubona kari ahangaha, ndetse ahangaha karo dukontrolingira amatara yacu. Tuje hano kuri vola, murabona ni multifunctional steering wheel yacu. Urabona yuko ni vola ifite option nyinshi, aho ushobora kugenda unavigatinga muri digital display yawe ahangaha imbere. Murabona yuko uko ugenda ukora igenda igera ku changinga. Hano tukagira aho twitabira telefone, aho dukupa, ndetse naho twongereza volume cyangwa ukamutinga, tumvisha volume y'imodoka. Mu by'ukuri ifite sound nziza cyane. Hano tukaba dufite screen yacu ishobora kuvamo kamera y'inyuma nkuko mubibona, aho ushobora guhereza na guidelines. Urabona ko iyo ugiye gukata igenda ikwestimating uburyo imodoka iri bukatemo. Tugeze ahangaha niho dukontrolingira AC yacu, ndetse n'ahangaha murabona niho dukontrolingira radio yacu. Iyo radio ifite Bluetooth, CD, AM, FM, ndetse hano munsi tukaba dufite compartment yacu yindi, aho ushobora gucomeka adapter yawe yo ucomekaho telefone. Urugero hano tukaba dufite cup holders zacu, utabishaka ukaba ufunga. Iyi screen yacu tubabwira yuko mu by'ukuri ntago ari touch, ahubwo kugira ngo uyikontrolinge ukoresha hano nkuko muri kwibona
ushobora kugenda uyikoresha cyangwa se ikaba yaba na touch nk'uko mubibona, ushobora kugenda ukoresha. Tuje ahangaha tukaba dufite indi buto aho dushobora kugena drive modes zacu. Dufite sport plus, individual, comfort na eco mode. Bivuze ngo imodoka ushaka kwibwira uko ushaka uko igutwara, ndetse hano tukaba dufite izindi controls za radio, dushaka kongeza volume ukaba wayigira on cyangwa off. Hano tukaba dufite auto start ku batayizi, ni uburyo iyo utwaye imodoka ukagera muri feruje cyangwa muri ambuteyaje nk'uko mubibona, iyo ukandagiye feri imodoka ihagaze irazima, warekura ikongera ikaba yakwaka. Hanyuma tuvuye aho ngaho turashaka no kubereka yuko iyi modoka ifite na sunroof, ku bakunda sunroof, aho uba ukeneye akayaga kinjira imodoka ukaba wareka umuyaga uba ku iyo climatiseur, ndetse iyo bishatse ukaba wayifunga mu buryo uri manuel. Akaba ari ibigize iyi modoka imbere, tukaba tugiye no kubereka inyuma yayo. Hey guys, tugeze inyuma y'iyi modoka murabona yuko n'imiryango y'inyuma ifite sensor ya keyless entry, ubwo bivuze ngo twayibloka cyangwa tukayidebloka nk'uko twabikoze ku miryango y'imbere. Murabona yuko inyuma naho mu by'ukuri ni heza cyane. Dufite some sort of plastic ziri hano ya wood finishing. Speaker yacu aho tumanurira ikirahure, murabona yuko dufite n'ahangaha leather imeze neza, ndetse na cup holders, ndetse nk'uko muri kwibona izi nizo ntebe zacu. Imodoka ikaba yakwicaza abantu batatu, ariko hano hagati barageneye umwana cyane cyane, kubera ko murabona hano hejuru hagati hari hejuru cyane. Tukinjira mu modoka yacu, intebe yacu iri inyuma cyane, ariko murabona nubwo iri inyuma cyane legroom iracyarimo, nubwo of course ntari comfortable, but urabona ko legroom hajya amaguru haracyarimo. Hano tukaba dufite AC vents zacu ku bantu bicaye inyuma, ndetse iyo nabishatse ahangaha bakuyemo wa mwanya tumanura ko bavamo armrest. Bivuze ngo undi muntu ashobora kuza akicaramo hano hagati, ariko murabona yuko mubaye muri abadilte batatu, umuntu wicaye hagati mwamumubangamiye kubera iki kintu. Ibi ngaka ryo bigize inyuma y'imodoka yacu. Tubireka iyi ngiyi niyo view yacu igana kwa shoferi, twajya no kubereka boot y'imodoka yacu. Alright guys, tugeze inyuma y'imodoka yacu, akaba ari uko hasa. Bivuze ngo ushaka gufungura boot yawe ushaka gukoresha urufunguzo kumwe twabiberetse, aho kanda hano boot ikahita ifunguka, cyangwa se washaka hano munsi haba harimo akabuto ukanda kugira tukabereke. Akaba ari akangaka ukanda hahandi kamera y'inyuma ituruka, akaba ari ahangaha. Ariko mu gihe na bateri imodoka yabashizemo, urabona ko ufite wayifungura mu buryo buri manuel. Tubereka yuko boot y'imodoka yacu mu by'ukuri ni nini cyane. Tuzamuye akaba ari uko hasi hameze. Hariya twaba dufite kit ya Mercedes, ndetse n'ahangaha mu gihe wahuye n'impanuka, hano twaba dufite n'indi emergency kit ushobora kugenda ukoresha. Akaba ari ibingibi bigize inyuma y'imodoka yacu. Ujya gufunga boot ukoresha hano ukamanura. Alright guys, akaba ari bikuri iyi modoka. Tubitsa ko ari Mercedes Benz C200 yakozwe mu mwaka wa 2015. Kwifuza kuyigura iyi modoka ikaba ifite agaciro ka $40,000 zirimo ibiganiro, ndetse nawe wari ufite amatsiko yo kumenya ibigize. Twizere ko bashije gusobanukirwa. Ku bindi bisobanuro ukaba waduhamagara kuri 0789 ndetse kubona twandikira kuri email yacu ariyo alaniotos@gmail.com. Tukaba tubahaye ikaze muri Alaniotos.